Evo nas, spremamo se za ronjenje sa morskim psima. Karla je uzbuđena i prestrojena u isto vrijeme. Anđela ništa, ovo je naspram skoka iz aviona, ovo je 0 bodova. Evo, ekipa nas čeka ovdje. Idemo s ovim malim brodićem. Nisam pročitala. Potpisuje Anđela na vlastitu odgovornost. Vidiš da ne odgovaraju za nas nakon nas pojede morski pas? Mata i odgovara za nas. Ja odgovaram, ja ih nosim sve na duši. Ja sam na to pristao, nismo potpisali nikakav ugovor, ali ja sam čovjek od riječi. Okay, because the sharks do like to swim behind us sometimes. So every so often, just be sure that you're turning back and looking. So number one thing, eye contact. You're exiting the water, you're gonna just exit backward. Anđela, si uzbuđena? Da! Karla, stavi me za reći. Vidi, čekaj, to se vidi. Evo koliko smo od obala udaljeni, tamo je otok, idemo dosta daleko, kažu da smo u dobrim rukama, nadamo se da je sve bi trebalo biti dobro. Tu je s nama fotograf iza i rekao je da bit će fotke dobre, bit će iskustvo bolesno, tako da uzbuđenost na vrhuncu. Znači, točno su ispod nas. Ne mogu vjerati. Eno ga tamo. Ajde. Koliko? Kako se drži za ovo? Ovo što mi gore, da ovo što mu što ih vidim, to što mislim da moram. Preuzbuđena sam. Šta bi ti prva? Čuti ovo neustrašivu. Just to put it like this. Ljudi, završili smo plivanje, ovo je bilo dobro iskustvo. Karla prezadovoljna, tako? Jes, mi smo jedini dobili hranu. Njihove su povraćali i samim time nahranili te ribice. Nadam se da je Anđela pobijedila taj strah i da je shvatila da je strah samo to, strah, ništa se ne može desiti. Tako da u petak idemo na skydiving. Tako? Zašto? Tako sam se sad izrigala, znači na tome ću se one svisti. Umri. Ljudi, hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem vlogu sa Havaja.